Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен базар хабар. Бүгін пятница, жумаңыздар мұбарак болсын. Жума күн туғандары, жума күнгі Жалабат шаарында жума мал базары. Мал базарын біз барын білесіздер, мал қой бір болып тартып көрсөтүп беребиз сіздерге жылқы. Сіздер біз менен болу, барыңыздар, ежелер, әкелер, байкелер, лайк кнопкасын басып тұрабыз, езіп тұрабыз туғандар. Bizde 20-30 bin adam görüyoruz, ezbey görüyoruz. Tuğanlar bir 2 bin like ezip kanalga patpisa sağlıp pattalıp koyuyoruz. Anda mesela biz başladık. Koçkor hava bol. Koçkor ha? Jo, urgaçı. Urgaçı o kança? 15 bin bu aldım. Aldınız mı? Aldım. 15 bin so'm alıp dur. Soyuşka? Toşun. Jo, soyuşka deyim, soyuşka. Abi cuma günü bugün aldı alasa gerek kança? Jo. Kozulu koyuyor va? Kança so'm berip koydunuz aka? 26 bin. 26 bin. 13'ten mi? Kança çeka koydun emeleri? İşleri kança çiş? O sal pişirken. 8 tişlerini at bile. Tiş çıkardı da. Men takır tişlerini. Hem Kırgızda tiş bilmegen bolsa. Biz bazar içine giriyoruz tuğanlar. Sizler like'larda обязательно basıp kanalga katkalıp durunuzlar. Patisa sağlık. Degende. Erkek torfoktor. Kançadan sonra odasın dostum? 55. Kançadan 55'ten değil mi? 55 bin so'mdan deydi da. Erkek torpoktor tuğanlar bugün onca aldı avayt bilesizler. Kançadan surayın da odasın tuğan bu? Şu 45'lerden sonra oda tuğanlar. Kançadan odasın torpoktordan? 50 bin so'mdan. Suradı mı? 50 bin so'mdan deydi. Hava kança oldu? 20 bin. Kozulu koy. Kança atış eken? 4 düş. Ha da 20 bin so'm kalıptı şu kozulu koydu. Bunu açın bulganlar az. Sırayız. Ya bu kimden eken aka? Kança so'mda otasın? Tuğan? Tukam? 60. Boz bu? Sırf 60 bin so'm kember. Suradınız baka? Yok, men suragadım. Görüp duram. 51'ge berip eding. Bunu açın. Assalamu alaikum hurmatlı mo'min musulmanlar. Bundan bir neçe gün burun sizlerden şu balamdın chet өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин chet өлкөгө учуп кетмекчибиз. Ошондуктан жетпеген жагда да бир аз жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 миң акча каражаты керектөлүүдө мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Берде Мбанк бар, кымбат кы деп чыгат. Ошого о деңги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек кы деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Şu barыңızдардан Аллах Таалам разы болсун, берген садакаңыздарга бизге канча берген болсоңуздар, Аллах Таалам сиздерге миң эселеп берсин. Келерин сурай беребиз. Эркек бучокто. Укам канча сомдон болуп атат? 60'tan da otası. 60'tan da otасы ава? Эркек ай экөө тең, а? Kemi var. Кем бар. Сураштыбы? Ава. Surata. Ава. Surata. Канчадан сурады ава патологу мындай? Точносын айтыңызчы. 50'ten bergen жок. 50'ten берип едиңиз, а? Азыр ака, мында аттарын бер тартып коеюн. Мындай кылганча ака. 50'ten берген жокмун дейт şu эркек торпоктор. Кой, боз бака. Канчадан отасы? Канча атыш ака? Süzdürüp ketdi, o deyim, nokta salvam. Kança aç? Ha? Soktu mu? Kança beriştat? Kança? 11,5. Men tartkandan kaka tez satılat bırak. Mına adamlar kelip kaldı mına. Mına bari kelip. Ova. Benim tez satı veresek ha? Bunlar sırası kolunu karmadı mına. Bilesizler mal koyu aralaş bulut. Kozular. Kozu izlegenlerge aralaş. Aka. Kança somdan da odası bulardı. Akçasın. 6,5'dan. Suradыңар бы? Сурады бы? Канчадан берип едиңиз? Эми келиптир. 6,5 миң сомдон дейт. Баары жетимдер, а?
Jetimlerdi 6,5 mingdan deydi. Tuğan torpaq erkekmi? Qancha bo'ldi? 40 so'radimi? Qanchaga berib eding? 33 ming so'mga berib etdim erkek torpaq. 33 ga berib edim deydi. Qancha oldu biraz sizlerdeki? Bunday var endi aqshalari. 55'ten. 55'ten. Suraşdami? Qancha suradim deydi? 44,5 suraptır bunlar. Erkek torpaqlar 44,5 ming so'mdan suraptı. Urg'ach ekan janidagi. Aga siz ekan qancha qildi? 36 ming so'mga berib etdir. Urg'achini. Mavzuga jilo'ramiz erkek torpaqlar keyin saniqlar ko'rsatamiz. Like'larni bosib qattalib turingizlar. No. Qashqani qanchada o'tasan ka? 55 da. Suradi? 59 ga suradi, ha? Bugun juma bozorda ancha, jalg'an anchalar bo'lib o'tdi. Yaxshi bozor. 59 ga suradi. Sizlardagi chaka? 42 ga suradi. Erkek, ha? Erkek. Berib aytasiz. 42 ming so'mga berib turadigan. Bu qanday? Urg'ach torpaq. Qancha bo'ldi? 35 ming so'm suradi. 35 ming so'm surashdimi? 35 ga berib aytadi ekan. Urg'ach torpaqdi. Uka erkek torpaqlaring? Qancha so'mdan uka urg'achlaring? 58. Bo'lishidagi? Bo'ldi. Qanchadan bo'lib qolachonda? 29danmi? 29dan deydi. Bo'lishi. Yaxshi aytding biroq. Bunda kichikroq targan keladi, melki o'ttirg'i. Aka qanchadan bu melkilar? 25dan. Urg'acha? Qancha berishadi aka shularga? 23dan berib aytasa. Bunday qo'yin urg'achga. Bu zafta bunda urg'ach tuğanlar. Bunda aqchasini turamiz. Qaçpanga var, qaçpanga aqchasini ayting. 35 kim var? 35 kim var? Qanchaga berib edingiz? Aldavayman, bugun juma bunday. Chesni aytib o'rgilachi. Her kıl sürü odattı. Katalogini ayting. 30 sürü odattı. 30 ming so'mdan. Yaxshi. Buni inim ekepmiz. Inim erkekmi? Qancha so'm bo'laymi? 33. Qancha berishdi bu? So'radi u? Emkildinglar 33 ming so'm deydi. Ha, yaxshi. Shu Qashqan. Erkek burg'achi o'tirpoq. Burg'achi. Qanchada o'tasan? Qancha berding? Qanchada o'tasan, Tuğan? 35. 35. So'radimi? Tuğan qancha qildi? Shu? Va, Qanchadan bo'ldi? 239 bo'ldi. 239. Bu 24 bo'ldi. Bunovi 24 bo'libdir, Tuğanlar. Sariq. Ha, bunovi bo'lsa 39 ming so'm bo'libdi. Urg'ach torpoqdir. Satildi. Oda saka qunajinda. Bu meniki emas. Qanchada oda deysiz? Bilmayman. Bilmaysan? Aman. Nonda so'raymiz. Qo'yinib qolib tur. Jaqin bo'z o'xshaydi aka. Qisir bu. Ortdan to'yning dengi o'xshab banda bo'lib turibdi. Mayli. Qancha berdasiz aka? 50. 50. Qanchada o'tasiz aka siz o'zingiz? 60 kim var ha? 50 ming so'rayapti. Senden bu kam? Yine bala var. Urg'achi balasi. Erkek. Erkek mi? Yine qanchani tug'an aka? Birdi. Qancha so'm bunda o'tasan? 100 o'tadi. 100. So'radi aka? So'raylik. Balasi erkek. 100 ming so'm deb aytdi aka. Rahmat aka. Nima uyda? Balasi var aka? O'zi bo'z bu. Qancha so'm bo'ldi? 90. Qanchani tug'ib qo'ydi o'yin? Ha, birinchi tug'ishi bu. 90 ming so'm. Bo'z bu. Uka senda torpoqlar jetimdir, ha? Qancha so'mdan uka bular? Erkagi 27, urg'achsiz 20? 25 deydi. Qaysinisi erkek? Ha, bunisi erkek, narg'ansi urg'achi deydi. So'radimi? Qanchadan berib eding uka? 21 ga berib etdir. Ha, yaxshi, buni u ham. Qancha oldi bu? 115 ming. Qanchanchi bolasi ekan aka? 3-4-balasi. Bolasi erkak o'shaydi? Urg'achi.
Yani. Mayli aka, barakasın bersin. Aka savol mana ne? Chiqaq bo'lib qoladi bari nima bo'lsa o'zi. Jatalaq. Ova. Sizga qancha so'm bo'ldi aka? 120. Qanchani tug'an? Qanchani? 4 120 ming. Suradi aka? Qancha berishadi? 110 ming so'mga berib beradi ekan xonlar. Uka, noy sendanmi? Qancha so'mda o'tasan? Qanday turib ber. 75 kam. Pay deb maqtayman uka buni. Ola so'rg'achgan. Qancha berdi aka? 65 berdi aka. 65 berdi-da. Berib eding. Ha, yaxshi. Bozor qavardi, подписчигimин deydi. Подписча qilib turavering aka. Buni ishlardan aka? Allah. Qanchani tug'an aka bu? 5 tug'ib qo'ygan o'xshaydi-da. 5 dan ko'p. 5 dan ko'p, o'sha. Qancha so'mda o'tasan ayam buni? 130 kam. 130. Surashdi bu? Qanchaga berib eding aka? 113 ga berib eding. Yaxshi. Buni olur, balasi erkek ha? Buni olurchi? İstemeyiz. Ukam sendanmi? To'shna. Nasıl bu? Ne kadar? Bozor xabar. 110 ga berib aytadi. Uy yaxshi ekan bu. 110 ming so'mga berib aytadi deydi. No, janağı Galstinskiy parodadagilar o'xshaydi. Süt bag'atindagi. Balasi urg'achi. Aka sizdanmi? Sendan bu. Ha, sizdan brat. Qanchada o'tasizlar aka? 5 kam var da. Kim bor? Qanchaga berib aytasiz aka buni? Suradi u? Buni 111 qildi bak. Ha, narxini arqini 111. Buni suraylik. Yo'q, qo'zluq qo'ylar. O'zi qo'ylarda tarta ketadi. Tam jalan qo'zlari aka sizda qancha qaldingiz ava? 8 8,5 erkak urg'achi. Aralaş. Aralash 8,5 ming so'mdan olibdi shu qo'zlarni. Qanday?